wakhe. Umlingani wakhe uyazi ukuthi bayaliwe ukuthi bengazi. Kodwa makufika inyoka yaconvince umlingani ukuthi ibone sengazi ukuthi amanzi ashiwo awanele kunalento yona eyishoyo. Ngoba isithi amasiza kuwe siyaconvince uqala. Ukhuluma ilanguage yalento esiyifunayo bese siyakudedela elafuna siyokubulala khona. Ayithe makhala nofana zomuthi nginathanda lezongiswa zongiswa ngempela ngikuphuma la bona ukuthi yasingampela lento yadala uNkulunkulu mina ngosiyami yazi ngiyayeka kanjani le uyayibona lento njani. Okay, asibuyelele abazalwane. Uma kwenzeka lokho bazalwane, iBhayibheli lisicacisela ngokusobala bazalwane ukuthi inyoka mayifika kuyena imbuza into atshelwe yona ukuthi mana ukuthini ukuthi akufanele udle lapha. Iqala ukuthi kushiwo uyaphendula ukuthi lalela usiyaliwe kuthiwa singayi. Iyaphinde yamtshela